Rankurukia na ngiri imwe bari na nthaka kuma Ntere Chigembe ni bombite kwamukira mataro jege mitugo ire agirite na kinya mathina ja kimathuganio mubangania wa mubango juju jwegie kurwa na mathina ja kimathuganio ni mental health Ajamiru Florence Meme augite ana bana ni baritago turo ntuko nuntu bwa mathina ja kimathuganio ndewe augite gicunje kya 40 kirigana gya ntubara betaga masibitari ni bethagiro bari na mathina jaja ja kimathugani akiuga ni untu bugwitia gutungatirwa na mpwe. Nicholas Chabari na gutwachio na njira enkinyaniro tombo nyilla kana kakali na kaeye ithu fora monto ye tombo barire manto ya yonde ya affecta the mental health batongoletwe ni Florence Meme ora anwa coordinator wa manto omegie mathina mathugani akaunti ya Meru ataalamu mwanya barikanite na ana abani ni bokuru bwa gatigati ka miaka 12 mwanka 24 na mworoto wa kubaruta na manto megie magwati ma mirimo ya mathugania tuonete Meru yetu ni nyiletwe muno ni manto jara ya kuiria tweta na mbere mutake utumira kintu eko lebia mbere yake nyithe miaka 45 thine uyomba kwithira iri nene muno na gwatega banda yetumba kurwekanio ende kwa komunity yetu no tutona tuko twegembe antu ibatumaira into bibia ustaarabu mapema muno kathinyana baba bethi ibakorea mira bakungania thiara ibakungania na chobi ko tubati kumenya kwira antu betu uma ati muntu munene to mwana kiumathwanio kibro tombo bwa ebori and just because mtu akwira na miaka 18 ya kibande mathoni atakura ko tweritana delaying kana stopping use kibaba otumbera kana gambereria kitho tutumaira mental health ke masibita yeto kulingana to thomete ke statistics ke 40% ke antu abetha bai masibitari betha bai to mental problems but betha bai to physical illnesses na ntoba inge beta hospital meita mainge muno bae tu ni mirimo ira batuko bagwisi express muntu agwa na itu murimo kiongo na itu murimo mwere ate kumba weta ate kuthithe lakini bibi na thini murimo mathwanyo tukethwa kukiona ana betu bo kwi suicide kukethwa kiana bana ibo kwa ntuko ndene kanya yeto baisulete no ntwa mirimo ya mathwanyo na bibo ntoto kwenda bariiriria muno mantu aya bainyila cia akini cio kuritana na betu manto mianya manto ya kurwa na ndawa cia kulevya manto ya HIV AIDS na STIs manto ya kurwa na ntano tiare manto ya kurwa na teenage pregnancies na ndwa cia mapema kwa unte tu cionthe na manto jange jara ya inyiletie ana beto ingwitikia bakiuma bakethira bena inya enjea ya komba kuwa no na arakobwiritwe kuwa no na yes arakobwirite kwirwa yes na nkuluki bete bari ambazi ndazi babangi muno nkuluki babauritie ibwega kuthinambe na kuthingatiria mantu makonene na kithomo nontu igita riri cukuru ria kubego chokwa na babatiri kwithira bakiwatira kithomo kiao tukona umaindi cio cia affecta wa babatumba kwendelea bandene mathomo ne yao na itu kwendana perform wandene mathomo ne yo boya na bakara utoro ne ubwa babo tutangana na kiri cio boya ntubu itubonete ati kithomo nikyo very important na nyuma oya ubwathiria kwirwa ni tuthwanitie kinyabe bo kiri mantu ya FGM twitaciari bo kenda nabo bamenyo kubatetheria na ku understand utikio mwana akuona kiri rutano kuma chukuria nthaka ya Boreru Regebe Central Peter Nicholas Chabari.